Assalamu alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre sammen. Vi er kommet til vers 20 i hulens kapitel, og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådes og barmhjertiges navn. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Og således oprejste vi dem, for at de kunne spørge hinanden indbyrdes. En af dem sagde, hvor længe har I dvælet her? De sagde, vi har været her en dag eller noget af en dag. Andre sagde, jeres herre ved bedst, hvor længe I har opholdt jer her. Send derfor en af jer fra byen, en af jer til byen, med disse jeres mønter, og lad ham se, hvilken føde er renest, og bringe jer forråd derfra. Og lad ham være venlig og mild, og ikke underrette nogen om jer. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. Hvis de skulle opdage jer, ville de stene jer, eller tvinge jer tilbage til deres religion, og så ville vi aldrig blive lykkelige eller fuldkomne. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Og således lod vi dem blive opdaget, for at de kunne vide, at Allahs løfte er sandt, og at der ikke er tvivl om dommens dag, om dommens time. Og husk, da de strides indbyrdes om deres hulebeboernes sag, sagde nogle, rejs en bygning til minde over dem. Deres herre kendte dem bedst. De, som sejrede i deres sag, sagde, vi vil visselig rejse et gudstjenestehus over dem. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nogen vil sige, de var 3 med deres hund som en fjerde, og andre vil sige, nej, 5 med deres hund som den 6. Sådan siger det i det de gætter tilfældigt. Og er der andre vil sige, de var 7 med deres hund som den 8. Sig til dem, min herre kender bedst deres antal. Ingen kender dem undtagen nogle få. Diskuter derfor ikke angående dem, undtagen med kraftig bevisførelse. Og spørg ingen af dem til råds angående dem. Det var det for nu. På gensyn.